Reka tumarane iyi minota igera kuri 2 nkwihera aka gashuwadiro. Ngira ngo muri kubona aka kazu kari imbere yacu, ngira ngo murakabona. Aka kazu urakareba. Aka kazu kari muri pariseri ya 24 kuri 20. Ngira ngo uri kumva icyo kintu. Tekereza nawe icyo kintu hano mu mujyi wa Kigali. Aka kazu urakareba. Karebe witonze. Kariho amabati agera ku 9 cyangwa 10. Ni akazu gashaka amafaranga make cyane. Nuza neza miliyoni 2 dushobora no kugerageza tukajya mu biganiro, ariko waje neza, waramutse neza, igitondo cyakubereye cyiza, aka kazu turakaguha. Murabona umuriro imbere, hariya hari na linye y'amazi. Ntikagisesinga umuhanda, ariko nanone kenda kwa akisesinga umuhanda, ntago kari kure y'umuhanda. Ni akazu nshobora kugushimira nawe udafite miliyoni zigera kuri 2.5, nkakagushimira ukaza ukakagura miliyoni 2. Kandi nakubwiye tugitangira uje neza. Navuze waramutse neza, sinavuze abaramutse bose uko ngira ngo muri kubibona. Abaturanyi bafite ibigega, ni ahantu hatuwe. Ngira ngo muri kubona ko ibyo ndi kuvuga ngerageza no kubibereka. Ni ahantu hari amazi, hafi yaho hari amazi, uzabasha no gufata umuriro bitakugoye. Tebuka mu bantu ba mbere nkwereke utuntu twikorera. Uri tayari? Nimba uri tayari mpamagara umbaze ngo ka kazu karacyahari, ubundi nkwereke utuntu twikorera. Wowe udukurikiye urakoze kandi ndagushimiye.